Ngibaphathela into eyodwa ukuthi ngiyacela umuntu obukela le video ayenze lento engiyishoyo ngeke inika kona kusikhona kahle kahle akunankinga umbuzo mase ngifike ekhaya ngiba nendlela yokuhlambulula umuthi mapholo bengiwuthathe kumuntu phela ngoba pholo uwona umuthi obizayo ngoba mesingafaka indleko zokulanda umuthi singacishe sibize kakhulu mapholo ngoba nabantu bayakhala bona nje sina abanako ukuzwelana kakhulu emsamo mapholo idozi mina makuthiwa ligezwe yimina ngiligeza mase liyabuya likhulume mapholoba kube khona amaphupho azofika awuze umuntu ethi mina ngisamphupho kodwa makuthiwa lilungisa idozi funa ubaphuphe bonke labantu ayi bayingxenye yempilo yakho ngolo uNkulunkulu wamthwesa amandla baba wamthwesa amandla abagulayo nabahlupheki wona wesondela Enhla nasezantsi eMzantsi Afrika umhlaba wonke ejikelele ishide lemhlophe libhakuza lapha yaliphinde libhakuze lapha lekubingelela kakhulu lamegama ngu-MC Phulubaso mfana wase-NDW Not Divorce Women angihambi ngedwa kosukwini namhlanje ngihamba ke nenkunzimalanga udokotela uMhlongo endaweni yaseMgababa dokotela uMhlongo sikuphi ithuba ubingelela abantu eningizimu Afrika kuthi angithi emakhosini camageni thokozani bayede ngibingelela bona bonke abantu abakholelwayo ukuthi amahlamvu mengahlanganiswa kukhona into engaphuma kuwona ngizobingelela nawe mapholoba nezinyanya ngibingelele noSiya Viva TV sikhondla inkuzimalanga ngihlele esihlalweni salo mapholoba namhlanje ngizele nje ukuthi abantu kade babekhala bethi kade bangcina ngiyabingelela mapholoba nilonke owazi uSiya Viva TV1 uSiya Viva TV1 namhlanje kushube kakhulu e-studio imibuzo siyibuzayo inzima ngendlela eyisimanga udokotela kuthe ngoba yena uyazazi akamantaniseki namaqola futhi akadlali ngabantu kulungela ukubuzwa nanoma ngawumuphi umbuzo kodwa manje singene ke ezintweni esoyikhuluma osukwini namhlanje uthe dokotela kunesipho ofisa ukusipha abantu ngokwenkulumo ozobashiya nayo abazokwazi ukuthi ibaguqulela ukuphila kwabo ngibaphathela into emnandi pholo ngibathi abanye bathi ingulo abanye bathi ithongo uthongile abanye bathi uphuphile kuya ngokuthi ubeka kanjani mapholo abantu abakhaya ngibaphathela into eyodwa ukuthi ngiyacela umuntu obukela le video ayenze lento engiyishoyo ngeke ayisola athathe nje just u3 owamashumi amathathu awu3 mase thatha ubisi mapholoba mase hamba ayiyele emfuleni nje emfuleni ehambayo afika geze mapholoba ngicela ukukutshela ukuthi lo muntu onenkinga ekuthiwa seyihlulile mapholoba ngeke aqale phansi abuye nazobonga noma athi baba uMhlongo ngibongile ngento ngenzeleyo sengizokwazi ukufinyelela ka Dr Mhlongo noma sengizokwazi ukufinyelela ka Mhlongo ngalamashumi nje ayi3 ahlukahlukene mase uthatha nobisi ulifake phakathi emanzini emfuleni ohambayo ufike ugeze ngalo uwakhulula ahamba amanzi khona uzobona ukuthi yini ezokwenzeka kuwena dokotela ngamafuphi amakhehla kuphila ukuthi loyo naloyo okwazi ukuthenga ubisi oli-liquid shuthi ke fresh milk bese kuba amaranda amathathu aqonde emfuleni ohambayo wenzani uyanikela ngalamashumi uyanikela amapholo ngalamashumi uyagezwa futhi lo muntu waphumuyelwe ingane ilo muntu oneyinkinga uthi umsebenza ngutholi yilo muntu othi nginamabhadi mina abantu engiphila nabafuna ukungishaya ubone uyena ozosho abapholo ngicela ungasho mina udokotela ke uthinta imbulelo abantu abadala ukuthi akafika imemezele kumhlaba wonke busende mahala akhokhwa sente ngale information oyinikeza abantu masibuya kwivideo elandelayo abantu bazobe sebekwazi ukuyicommentela bona ukuthi mina ngakwenza lokho omkhulu na into eyenzeka kumina siyabonga kakhulu udokotela ngalokho ake singene sigxile ke osukwini lanamhlanje umbuzo wami oqala kuwe dokotela niya lapha kuchitha odokotela laba abadayisa ngemithi noma niyakomama nobaba abadayisa ngemithi mapholo laba bantu anibazi ukuthi bebelenzeni nocansi laba bantu anibazi ukuthi basesikhathini noma bekhe esikhathini asiticilele ibhizinisi labo phansi ngoba kungenza ukuthi kwalokho esiyinika kona kusikhona kahle kahle akunankinga umbuzo ukuthi yini edala inyanga ingaye ehlathini noma wena Mhlongo ubekwa yini la kudayiswa khona ngemithi and iziphi izinto uyiqaphele ukuthi lo muthi awuzophazamiseka ukuthi ulekelele umuntu uma uthenge kulabo bantu ake ngikusho mapholoba ukuthi ngokomthetho ayikho inyanga engaka yekhemisi mapholoba ayikho inyanga ungahamba umhlaba wonke ugcwele jikelele kodwa ayikho inyanga engayikhemisi ngoba noma singayikho imithi mapholoba kuGhana siphe ko Nigeria siyikhe kuphi nakuphi kodwa egcineni komhlaba kodwa egcineni mapholoba solidinga ikhemisi elizithako zale mithi mapholoba ngiqonda ukuthi wena mina into ezisuke ngiyiyele lapha ekhemisi mapholoba khona omama
omnyama ekhona amandiya ngisuke ngiyele lezi zinto engingakwazi ukuzikha ehlathini mapholoba ake ngichaze mhlambe khona umuthi lokuzana itshe lentaba mapholoba awukwazi kwesinye isikhathi ukulithola lapha ya mhlambe kuzoba nekemfa awukwazi ukuyithola mapholoba la kuzoba nasi staff awukwazi ukusithola mapholoba ehlathini yabona zikhona izinto mapholoba nomkhando lo sekhanda ngawo umuthi ukuthi phela awubuke sikwazi ukuhlukanisela ukuthi umuntu wando umuthi wani mapholoba awukwazi ukuzakhela wena kodwa kusuke sekudingeka usondele ngakubantu abayinemakhemisi mapholoba ilo uthola khona lento ke mapholoba nilekelela kanjani ukuthi umuthi wenu ungaphushiswa ukuthi utheke kumuntu kuma period silekelela ngokuthi mapholoba asiyeli laphana ukuyolanda umuthi ifoundation yayo suke sesiyela ukulanda imithi ehamba ngaphezulu mapholoba kodwa lokhu kuyinjula sisuke sikhile ehlathini 2 phela enza show ukuthi angikholela mapholoba mina emthini ophathwa umuntu wesifazana ingakho ngihlezi ngithenge emadodeni mapholoba 2 mase ngifike ekhaya ngiba nendlela yokuhlambulula umuthi mapholoba enguthathe kumuntu phela ngoba ngisuke ngingazazi igaba zawo adlule kuzona mapholoba omunye umuntu uyayikwazi ukuthatha umuthi awufake emotweni ekade kulela umuntu ongasekho mapholoba kodwa mase efika kwena kudayisele ngekubona mina ngenza show ukuthi mawungena umuthi kufana nempepho mayingena kamhlongo ngiqale ngiyihlambulule eqale before ngikwazi ukuthi ngiyisebenzise mapholoba ngikhipha lezi ithunzi ngizokhipha lemimoya ngizokhipha lamathunzi amuntu kwamnikazi odayisayo umuthi wakhe mapholoba Dokotela kunomuntu othange kubuza ukuthi isidumbu yes usekwasithinta ngiyasithinta mapholoba isidumbu straight nje udlula kusiphi isigaba manje ubuyele emthini yakho ngiqale ngihlambulule mapholoba kufuna mangiyothinta isidumbu ufuna ngibe nembuzi ekhaya emengeyinyawo mapholoba engizothi mengibuya ngoba kwalesikhwama engisuke ngiyosebenzisa kusuke kufana nokuthi sishoyo sifile mapholoba kwayisona ngesaphinde sisebenze kodwa kuze sisophila angisihlambulule ngenyongo yombuzi ngiyihlambulule kwayimina mapholoba bayazi abantu abakubafika emhlongo bafika uthothi umuntu uzofika kolosihlanu noma afike umgqibelo ngimtshela ukuthi angisebenzi kodwa insuku zami zokusebenza kodwa angisebenzi isizathu sokuthi kade ngihambile ngawuthinta umuntu ongasekho ngisalinde ukuthi ngihlambuluke eqale ngihambe ngiyolwanda ngifike ngiphalazele khona ngigezele khona ngale mbuzi mapholoba nale nyongo ngibuye ngizohlambulula isigodlo ngizohlambulula ngisho isikhwama uqobo laso mapholoba khona sizokwazi ukuthi isikhwama ngisebenzisa imithi phela mapholoba ikwazi ukusiza abantu ngoba mase singawashiwe isikhwama ngeke basizakala abantu mapholoba Dokotela manje charge umuntu niyayifaka na indleko zenu nihamba amazwe niyolanda umuthi noma iwona umuthi obizayo pholoba uwona umuthi obizayo ngoba mase singafaka indleko zokulanda umuthi singacishe sibize kakhulu mapholoba ngoba abantu bayakhala kodwa nje sina abanako ukuzwelana mapholoba ukuthi phela ukuhamba kwami ngiyolanda umuthi usungangicelanga ukuthi angihambe angithi mase ngibuya kube khona lolu zwelo engizolenza ukuthi nawe uthole lo muthi nami ngikwazi ukubuyelwa ingxenye yemali engisebenzisele mapholoba nabantu abadala ngikwazi ukwenza imfuno zabo ngoba ngaphandle ukuthi uyisangoma kodwa abantu abadala bayaba nezimfuno mapholoba alinqeni idlozi ukufuna inkomo ungalindele alinqeni ukufuna imbuzi mapholoba ungalindele isibiza ngokuthi imfuno ke zedlozi ukuthi noma ungayidla imali kodwa egcina uyidla imali wena ngoba inabanikazi bazo abazofuna imfuno zazo mapholoba kuningi okwenza umhlongo ukwenzela abantu engancoma usuku nosuku yes kodwa ngiyafuna sigxile ekuthenini yini ogabe ngayo kamhlongo ukuthi ke sekuyikwenze konke na into engineshoyo ukuthi uma uyi-afforda uyobuzwa ngibonga bayazi abantu mapholoba umuntu onedlozi unabantu abadala umuntu nje ofuna ukuthwasa noma onobizo noma onesambulo sokuthi uhlushwa abantu abadala izinyoka amabhayi intontoni bayazi ukuthi ngigudi kakhulu ekuthwasiseni umuntu angicingi ngokumthwasisa mase ngimkhipha umbhubhe lapha ekhaya umuntu ekuthiwa kade ethwasa kodwa akakwazi ngisho ukubhula akayazi ngisho imithi ngenza sure ukuthi ngiyayikhandla mapholoba ekuthenini umuntu akaphume eyiyona into ekufanele ngabe uba yiyo ongafunike mapholoba okwakhe le kodwa mina ngigudi ekufundiseni umuntu ukubhula ngigudi ekufihleleni umuntu ngigudi ekwelapheni umuntu ngokwedlozi lakhe ngoba phela umuntu umengene wabantu abadala kusuka kuyingulo lo so usuka ufuna ukuhlanjulula idlozi alungisele zonke izinto eziphambili emayelana nabantu abadala akwazi ukuconnecta nedlozi lakhe ngigudi kuloko kuzokulungisa abantu abadala laba sithi idlozi mapholoba ngigudi kakhulu emsamo mapholoba idlozi mina makuthiwa ligezwe yimina ngiligeza mase liyabuya likhulume mapholoba kube khona amaphupho azofika awuze umuntu ethi mina ngisamphupho kodwa makuthiwa lilungisiwe idlozi funa ubaphuphe bonke labantu ingxenye yempilo yakho kuzoba ukulahla isilwane kumuntu mina kufika abantu abathi kade ngangisilahla isilwane asilahle ngasebenzisa inkukhu ezimnyama ngasebenzisa izinyama ezibovu ngasebenzisa izinyama ezimnyama kodwa isilwane asilapheki ngithi asihlale phansi ngicela ungitholele u1 no2 no3
Ondithi ufanda ukuthi lo muntu akaphinda abuye azokhuluma indaba yesilwane usuke sezophinda esezobuyela ezinye izinto eziyaphambili mapholoba kodwa kwesilwane nje sisilapha kanye asiphinde sixoxe indaba yesilwane mapholoba kuzobe kulekelela umuntu ke mapholoba uqala umuntu kwi foundation ohluphekile mapholoba ngize ngidume ngalonto mapholoba ukuthi mina umuntu ngisuka naye phansi ngikhuphuke naye mawukuthi unamathende wenesifiso kuba namathende ahamba apply inkampani sihamba naye endleleni ngokokulaphana aziphuma inkampani iphumelele mapholoba abuye abe nemali abuye abe namathende yonke into kahle kahle ngigudi ekuthatheni abantu abangelutho ngibenze utho mapholoba ilokho nje asingababambezeliki abantu bayafuna ukuxhumana nodokotela umhlongo bayazi abantu ukuthi umfundisi wenu webandla elikhulu kabi iqiniso mapholoba bayazi abantu ukuthi uyisangoma bayazi abantu ukuthi uyinyanga bayazi futhi ukuthi usomabhizinisi zonke lezi zinto oqeqeshelwe zona nowayisiwa yithongo uyakwazi ukuyidlulisela kubantu ngakwazi mapholoba ukubanika abantu abafisa abanesifiso mapholoba siphi inombolo sixhumane nawe dokotela ithi number 083 406 86 8658 083 406 8658 udokotela umhlongo otholakala kuphi endaweni yasemgababa mapholoba khona la eThekwini abathi seDurban abanye bashithi KZN emgaba modlula nje emazimtoti uhamba straight ubuza indawo ekuthiwa isemgababa isitobhi sakhona ke thiwi kamthathelwe esitolo noma uyakwazi ukuthi ufuwehla kamhlongo esitolo mo lapha eThekwini nali garage elisha amapholo bakade utha Caltex before lapha ngakulokhuzana amapholo ngaku Russell Street nali garage seku Armstrong manje mapholo lama garage amade ngaku Russell Street nje ubuze irank yasmatex ayemgababa uthi uyokwehla kamhlongo esitolo mofika kamhlongo esitolo ubuze uthi ngephi kamhlongo ezangomeni mapholo kuyoba sewukhona angemfunike mapholo umuntu ozongafoni kodwa ngiyacela kakhulu abantu batatazela kakhulu bagcina bengafonanga abaphatheke kabi sengizwa ngifonela ngike eMpumalanga ukuthi khona umuntu okhona ngizwa ngifonela ngike eMtuba ukuthi khona umuntu okhona ayingiphathi kanti ngicela ufone khona uzokwazi ubhuke ufike phela waziwa ukuthi uzofika nami ngikulindile mapholo iqiniso njalo asiphinde ugcina inombolo 083 406 86 86 58 58 yes mapholo